Jadi kita mau main kemana? Ke mall? Pakai ini. Bye-bye. Bye-bye. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. You say hi. Hi. Hello. Hello. Oke, hari ini saya mau ajak main Dido karena saya hari ini libur dan juga Didonya bosan di rumah ya. Mama. Bosan nggak? Pasien. Bosan katanya. Lucu kan? Udah mulai pintar ngomong, udah mulai bawel Didonya. Jadi kita mau main kemana? Ke mall? Mau. Oke, Dido mau? Mau. Oke, deh mau ya. Oke, jadi kita siap-siap dulu ya. Oke, jadi yuk kita cari baju ya. Oke. Dido pilih baju apa ya? Dia sekarang udah mulai usianya yang dia suka pilih baju-baju sendiri. Ini rusak. Oh, rusak ya? Iya. Ini apa? Itu bajunya Ataya. Kayak. Ataya, iya. Ini dia mau pakai celana merah? Mau. No katanya. Tidak mau pakai celana apa? Blue. Oh, jangan pakai itu baju rumah kan? Ya kan? Kan. Bukakan katanya. Ini tidak pakai celana panjang ya biar licinnya. The slide ya. Oke? Oke, bro? Udah. Bro. Oh, fist bump. Oh, karena kita bro, jadi bro. High five and fist bump, bro. Oh, Tuhan. Boom. Okay. Bro, where are your pens, bro? You want with this pencil? Let's put the merah one, okay? Lawan. Merah one. The red one. Okay lah, jadi Dido ganti baju dulu ya. Patina Bullets Adventure. Tada, Dido udah pakai baju. Kita mau kemana? Mau go. Tapi rambutnya mau pakai gel nggak? Gel, oke. Kita ambil gelnya. Dan bikin rambutnya yang bagus. Dido harus potong rambut juga. Nanti kita potong rambut ya. Look at mommy. Can you look at mommy? Wait, look at mommy, please. Look at mommy, please. I don't like that. Wow, mwah. You're so handsome. Okay, let's put socks. Your socks are missing. Socksnya mau warna apa? Yang hitam jangan, itu nggak licin, itu licin soalnya. Mami, ini mami. Oh, itu punya mami bukan, itu punya Dido. Tidak. Oh, ini soksnya pakai dinosaur. Oh, this is a T-Rex. Ini mami sok. Itu punya Dido. Yuk, Dido duduk. Ini. Oke, yuk pakai socks dulu. Habis itu kita pakai Tuh. sepatu. Pinter. Ini sok dulu. Pakai socks dulu, iya. Ini I know. What is it? Ini I know. Dinosaur. Ini Ano katanya. Ano itu dinosaur. Haydi, one more. Harus sama dong. Oke? Sepatunya ambilin. Ini kita turunin kaos kakinya ya. Oke. Oke, yuk. Kita ambil sepatu. Say, Pandu, come. Come. Come, Pandu. Let's go. Ini atau ini? Ini. Oke. Kita pakai ya. No. Pakai ini. Atau pakai yang merah? No. Yang mana? Dido mau yang mana? Yuk kita pakai biar go. Dan kita panggil Ana juga ya. Anak juga. Ana mau ikut? Ana mau ikut main sama kita?
Kita. Yuk, mau yang mana? Ini ya? Ini Yuk, ya. kita pakai ini. Udah mulai umurnya yang wah dia mau pilih bajunya sendiri, sepatunya sendiri. Kalau nggak suka, wah. That's Anna's shoes, yes. Put it back. Put it back there. Mau kasih Anna dulu. Sini Tudor. Dia lagi dancing. Look, who's there? Kamu? No, Mbak Anna bule ada di sini juga. Semua, apa kabar? Okay. Oh, the Tudor wanna give you shoes. Okay, Anna, put it on. Put it on so we can go. Jido, you know what I want? Hi, they come here. Put sabun. Dido. Kenapa Jido? Terima kasih banyak. Hai, Dido pakai sepatu juga ya. Kiss Anna. Go kiss Anna, you wanna kiss? Satu lagi. Ini ya, from Yogyakarta, from Batina Bule. Say bye-bye to Daddy. Let's go, yuk kita bilang bye-bye ke Daddy. Bye-bye Daddy. Jadi Daddy lagi sakit dikit ya, lagi musim ya musimnya lagi ya jelek ya. Jadi Daddy not feeling well ya. Oke, Daddy kita go dulu ya. Muah. Dadah, go kiss Daddy, hug Daddy. Hug Daddy dulu. Say Daddy, go. Hug dong. Kiss Daddy dulu. Kiss. Kiss. Not nice. Kiss. Nah. Lagi. Go kiss. Mwah. Kiss. Mwah. Bye-bye. Bye-bye. Mami ambil sepatunya dulu ya. Tunggu ya. No. Hai, kita sudah siap. Mau kemana? Mau go? Go, one and two. Oi, pelan-pelan dong. Oke. Ada apa? Show to everyone. Mobilnya penuh mainan Dido. Show everyone, show Pandu. Show Pandu. See, look. Wow, it's a pretty car. Oke lah, jadi kita go dulu ya. Hai deh, let's go. Tanam. Say, tanam. Tanam. Mana go? Tanam. Are you ready? Let's go, jumping. Woo. Tanam. Kata Tudor tanam. Kita naik lift. Tudor mau naik lift atau eskalator? Eskalator. Eskalator, oke. Nah, jadi saya lupa bilang kita di mana hari ini dong. Kita di Wandel Park lagi mau main sama Dido. Oh, amazing city. Amazing. Wow, Jido, look at this. Boleh ya sambil video? Buat YouTube ya, boleh ya. Makasih. Kita top up dulu kartunya.
tickets! We got tickets! Mama yang senang, yay! Itu kunci deh. Ana, sekarang Ana tunggu kita main ya. Play competition. Sekarang kompetisi. Ini berisik banget ya. Wait, you know with mommy here. Jiko, go! Jiko! Wow! Jiko, this got water! Ah, zombie! Ini rusak. Bukan itu. Di sini. Di sini nggak ada orang. Kamu cantik. Jadi kita sudah masuk di Donya tuh having fun. Nanti kita kasih lihat ya kita apain di sini dan dikit-dikit sinematik gitu ya karena sekarang saya lagi mau fokus ke Tudor ya. Boleh ya, dan di sini berisik juga soalnya jadi suaranya nggak terlalu masuk kan? Ya. Oke, jadi sini Dido. Kita bikin sini dulu. Kita bikin closing ya. Karena di sini berisik, oke? Oke. Jadi kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like dan komen dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.